zavatra azo ambara aloha androany dia mbola tapaka andrano tompoko ka dia isasa am'rora ve Kasozana mitorororo bokona tanana mitorororo filomo wera mampitorororo aizy ty vahoaka tsy hitorororo isanandro ty bidon jaune aminay isanandro ty tapaka jironay tondra fanjakana tsy mahita vaholana ny forsa mbola miaro anazy ireo ren'olana loza mitadao antaranaka maparana ny zanakelisany oratsy fiafara taranaka sozanina mitororo bokona tanana mitororo filomo wera mampitororo aizy ty vahoaka tsy hitororo baka labozy mampitororo baka deuxième session mampitororo kolikoli avolenta mampitororo jiramaso de lumière mampitororo tsisy hitsanaty enimpolo taona za anaty miaratsina nefa ampitondra mbola misy omla de eo ny mavarina ory avako aby maneho evitraka voasazy kakazo ewa mitombony somazy makany andafindray zaho no ady fuite cerveau rivahoaka malagasy ahenako mipity zay fampianarana amizay nareo mitororozo tsara ary ny téléférika no iazaka zako na mpitsosa ho anareo aza fandroute nationale tsy de mamaky atsika masina mitanjaza atody tsy miady ambato tanapolo idivana ambasy taranaka sozanina mitororo bokona tanana mitororo filomo wera mampitororo aizy ty vahoaka tsy hitororo baka labozy mampitororo baka deuxième session mampitororo kolikoli avolenta mampitororo jiramaso de lumière mampitororo taranaka sozanina mitororo bokona tanana mitororo filomo wera mampitororo aizy ty vahoaka tsy hitororo baka labozy mampitororo baka deuxième session mampitororo kolikoli avolenta mampitororo jiramaso de lumière mampitororo raha misy ny zavatra tsy tiana iverina intsony eto amin'ny firenena dia ny fampiasana fitaovam-piadiana hientrina aminona ny olona zay tsy mitovy hevitra aminao ka melohana na ny fomba hoana na ny fomba hoana